الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dersimizni devam etamiz. Hadis dersimizni devam etamiz. Çiratda bizning bugün 16. hadis. Bu hadis bizning ochuvni tiyu haqida. Bek og'ir ishlardan bo'lgan ayvir. Ochuvni bosu, ochuvni tiyu. An-nahyu anil adab. Mana iki ayvir bor. İki ayvirni tiyu şu og'ir. Birinchisi aning ochuv, ikkinchisi narsa? İkincisi şol nefisке kirayindi, lekin mana bu shahvat deb ataladi. Shahvat. Shahvat. Strasti. Strast. Mana agarda qiziqasan ekan biror haromni ishlarga, harom qiziqtiradi endi u. Harom agar qiziqtirmasa, ona bir kim tashlamas edi. Ol qiziqtira turgan ayber. Mana şol qiziqqan vaqtingda o'zingni tiyu og'ir g'amal. Bek og'ir. Ikkinchisi aning ochuvni tiyu. Birinchisi aning qiziqtirib oldi. İkinchisi mana shu shayton bilan baylaydi ol adab ochuv. Şol vaqtda kishi ochuvundan biran endi aqlsizlik ishlab irg'itirga mumkin. Hem şuşa aqlsizlik sababli ishlagan şuşa ishi uchun umr bo'yi o'kinirga da mumkin onlar. Bek qo'rqinch ayber. Şuna ko'ra g'olimlardan bo'lgan bir g'olim aytgan, ilk bo'lgan g'olimlardan, men de ochuvimni de boshmog'ima yashardim degan. Boshmoqqa bilasizmi nega? Ochulangach boshmog'in kiyib chiqib ketay ekan uramga. Ochulangach mesela xotinini ochulanishganlar boshmog'in kiyib de chiqib ketay. Uramga chiqqach bitindi ochuv asala nikoh majlislarida da aytib Selimana bir bobay bilan abi nechik shulay uzoq yashadingiz deb so'ragan, bir 50 yil umr etganlar endi. Nechik uzoq shulay yashadingiz deb so'raganlar endi bunlardan, bu bobaydan. Mana xotinim bilan silashgan edik. Birimiz ochulangan vaqtda, qizg'an vaqtda, ikkinchimiz havo sulab kirga teyish deb aytib shulay. Mana şunun 50 yil umr etganlar ekan, 5 yili ochiq havozda uzdi degan. Bobay chiqib havo sulab kirgan. Durs bitindaymi? Mana bu o'zingning ochuvingni bosu. Yo'q, butuncha bo'lmaydi, chunki bunda narsang pojar bo'lamanda. Bunda MCS chaqirga to'g'ri kelgan narsa. Luqman Hakim narsa deb aytgan, bir sharpa yanına ikinchi sharpani ketirga yaramaydi. Bir sharpa yanına ikinchi sharpani ketirsang, o tag'in da zo'rroq yong'in chiqqan narsa. Bu atalar arab tilida adab deb. Adab. Biz onu o'qiymiz Fatiha surasindagi ol so'zni o'qiymiz. G'ayril ma'dubi. Ma'dub kimlarga ochulangan shul xoliq endi. Alloh taolaning ochulantirgan kishilar mağdub. Mağdub kimlarga ochulangan shul. Şuna ko'ra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ochulanuvdan tiygan. Bu hadis Ebu Hurayradan kele radıyallahu anhu. Enne raculen qala lin-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, bir kishi keladi Peygamberimizga ayta, müracaat etib, "Awsini" degan. Awsini, menga vasiyat ber degan. Menga vasiyat et. Vasiyat narsa degan so'z endi u? Menga kengash ber. Kengash.
Allah Teala da vasiyet aytdi. Mana biz o'ylaymiz vasiyet degach, ol o'la turgan kishining ayta turgan завещание bit endi ol. Vasiyet. Lakin Allah Teala da vasiyet aytdi. Ol bit hayyul qayyum, ol bit ölmi hem mangilik, şula bit. Lakin ol da vasiyet aytdi. Ve awsa rabbuka ilen ve awha rabbuka ilen nahli. İkinci ayet. Allah Teala aytdi, vasiyet kıldı sizning de etileriniz bilen diye Allah Teala vasiyet kıldı. Ve vassaynal insane bivalideyhi. Biz de vasiyet kıldık kişiге de eti enisi bilen de. Eti enisine karata yumşak bulurga vasiyet kıldık de. Demek vasiyet ol nerseyni kengeş. Allah Teala'nın emri. Şol kişi aytgan Evsini degen mena vasiyet et. Kengeş bir. Qala la taghdab. Peygamberimiz aytdi sallallahu aleyhi ve sellem açulanma deb aytdi dedi. Açulanma. La taghdab. Açulanma yani yaki kızma. Feraddede miraran qabatlağananlarsın birinci tapkır la taghdab deb. Çünkü tege kişi, sıravçı kişi ahırısı anlap bitirmedi ahırısı deb aytip qabat soray. Peygamberimiz aytdi iki sözden tura turgan Arap tilinde indi iki sözden tura turgan kengeş la taghdab açulanma dey. Tatar tilinde indi bizning tilde birgina söz. Mana kıska gına vasiyet. Mana şol hadis. Peygamberimizin sözü. La taghdab. Bir söz bilen Peygamberimiz vasiyet kılgan. Bu kişiге gene tugil belki bütün ümmetine vasiyet kılgan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Anlaşıldı mı? Çünkü bu cemaat onun ahırı naçar tamamlana turgan amellerden. Allah Teala'nın açuğunu kitire turgan. Allah Teala da açulana. Allah Teala açulana nersege? Kişi eğer de dünya için açulana turgan bolsa, dünya için. Allah Teala rizalığı için açulanı maktavlı. Lakin dünya için açulanı ol yaman ayber. Allah Teala yaratmay turgan ayber. Dünya için açulanı, dünya meşakkati, dünya malı için, söz için, nerse nindidir bir sana yaramagan söz aytkenler, nersedir işlegenler, şunun için açulanı, dünya için açulanı, bu yaman ayber, naçar ayber, ahiret için, Allah rizalığı için, ahiret bilen beyli bulgan iş bulsa, Allah Teala rizalığı için açulanı bu maktavlı ayber. Buna ikisi de adab deb ataladi. Peygamberimizde açulangan. Neçe ketip açulangan mesela. Birer indi özüne birer söz aytsa açulangan mı yok mu? Yok, dünya için tugul. Ol açulangan fakat Allah rizalığı için. Ana aytik bir misal. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir xatınını kitireler urlagan için. Bu büyük maktavlı bulgan nesilden bir kabileden bulgan. İsmi Fatima. Hem buna indi bitinde cezası kolunu keserge, şolay bit. Yanına Peygamberimizin yanına jiberge oylaylar hadata istifa kitip bir kişini. Kimni jiberemiz? Peygamberimizin en yaratkan kişisinin ulun. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yaratkan
kişisi onun asrauga algan ulu Zeyd ibn Sabit. Onun ulu kim? Usame. Bu bitinde onun ınıgı tügül Peygamberimizning. Lekin ulanı yarata, ulanı ululukka algan, ulanı terbiyelegen. Hemine onun ulu Usame. Onun Peygamberimizning bik yaratkan malay bulağı. Mine şuşa Usame'ni jibereler Peygamberimiz yanına şuşa hatını, şuşa jazadan saklap kalır için Rusça etkende ugovorit. Eye. Nичекine olsa da ol mine kirege çıgarga mümkün, mine ol kabile bilen bitinde oranı bızarga yaramay falan degen mine şuşunday. Hem Usame kile de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge sili başlayı mine şulay ol hatını kıtkarıp kalıp bulmaz mı eken diyeyim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunun halikatı açılana şol vakitta. Siz de Allah Teala'nın hükmün bızdırmakçı bulasız mı de minnen de. Şunu sırasız mı de. Allah Teala'nın hükmün zakonun bızdırırga tilisiz mi minnen de. Şundan sonra eyte. Eğer dedi Muhammed'nin kızı Fatima de urlasaydı min de üzüm de onun kolun keser idim de. Nerse için açılan Peygamberimiz? Allah Teala'nın zakonuna karşı kelip mine şol oje ne nerse başlanıga karşı bula korrupsiya. Mine bu korrupsiya mine bu. Korrupsiya şolay başlana bitende o. Bu senin kim? Bu senin oğlun? Bu kimning? Bu Hazretning malayı. Busa kim? Busa benim dostumning malayı yaki kızı. Manısını kaldırıp tiregen diyarar. Busa kürşeň. Busa senin klastaşın. Şolay mı? Gel mine şolay. Yani mında bir nindi de bulurga tiyişli tügül halık tilinde kıdagıylık degen eýber. Korrupsiya şolay başlana. Bu senin malay, anarga bişli. Busa tege kişinin malayı, bigrek de o senin eli o ne? Bik yarata bitirmegen kişinin malayı, anarga koyasın ikili, eli içli. Korrupsiya. Mine bu küp nersen anlatır. Manarga mine açulanırga gerek. Manarga açulanırga. Çünkü bu adilsizlik. Allah Teala ite inna Allaha ya'muru bil adl. Allah Teala adillikke emir etedi. Adillikke. Açulanırga yarı demek maktavlı açulanu. Maktavlı açulanu Allah rizalık için. Yaman bulgan açulanu dünya için. Lakin mında indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem açulanma degen vakitte onu bittige knopkasını tabıp bulaytırıp yoğup koyup olmuyor şolay bey. Açulanma degen sözü açulansan da zurga jiberme degen söz. Şunu diri sanlarga gerek. Mesela hadisin bir kişiye bir kızık kına bir aybirine silisin de, mi? Kilme diyesin. O bit kildire bitindi olay mı? Yaki yoratma diye beytip olmuyor beyt. Yarata tırgan kişiye. Yoratma diye beytip, yarar alay busa diye beytip sündürüp koyup bulmayı. Açulanasın da Peygamberler de açulanganlar. Lakin onu zurga jiberme degen, yani baya etkençe, zurga jibermezke. Musa aleyhisselam turunda eğer alsam, Musa aleyhisselam Tur tağına kitap içinde Allah Teala bilen uçraşırga, Allah Teala bilen sileşirge. Ol bara 30 gün tıra, 30 gün urazat ıta. 30 gün urazatta da onları Zülhicce ayı kira bitinde. Zülhicce ayında tağın 10 gün urazat ıta. 40 gün bola barlığı. Barlığı 40 gün. Hem Allah Teala'nın yazgan ayetlerin nerseni Tevrat'ını alıp koyta halkka.
такталарга язган була. Әлвах. Анда ул кайтканчы аның кавмы, яһудлар, аны көтә-көтә нәрсә эшләгәннәр? Бозау ясаганнар алтыннан. Бөтен хатыннарның бизенә торган әйберләрен җыйганнар да, ут ягып, шушыны алтынны эретеп, бозау ясаганнар. Ул бозау куыш була, артыннан теге керә җил, менә авызыннан чыга, шундый сөйләшә дип уйлыйлар әле аны. Бу иләһ дип әйтәләр, һәм бозауга табыналар инде Муса пәйгамбәр кайтканчы. Үз урынына калдырган була Муса алейхиссалам энесе Харунны. Харун. Кайта да Муса алейхиссалам. Гадбана асифа ди Аллаһ Теала әйтә. Шуңа ди, каты ди, ачуланып ди кайтты ди. Гадбан, шуңа каты ачуланып. Энесенең башыннан тота. Хәтта энесе әйтә, ey абыем, минем сакалымнан тотма ди. Хәтта улан сакалыннан тоткан димәк. Сакалыннан тоткан, башыннан тоткан, һәм үзенә сирәп китергән, нишләп син халыкны быздың монда, мин югында дип әйтә. Ул инде әйтә, мин ди кайткач халыкны икегә бөлгәнсең дип әйтеп, әйтүдән курыктым. Шуның өчен бу эшкә керешмәдем дип әйтеп, ул инде үзенең гызрын әйтә, үзенең оправданиесен аклана. Шундан соң инде аны Муса алейхиссалам шушы бозауны яндырып, аны очыра, көлгә әйләндереп очыра. Муса алейхиссалам нәрсә өчен ачулана монда? Ачулана шушы Аллаһ ризалыгы өчен, Аллаһ Теаланың ачуын китерә торган әйберне, иң зур әйбер бит инде ул ширк. Ширк кенә түгел, бу андагы ул кабилә, Муса алейхиссаламның кабиләсендәге Самири дигән кеше була. Шушы Самири аны ясый, шушы бозауны. Аннары Самирине куып җибәрә сахрага, ул шушында аннары сахрада йөреп үзе генә шушылай үлә ул. Ачулану димәк, ачуланабыз, әгәр дә бер кеше намазны калдырса, ураза тотмаса, исерткеч эчсә, зина кылса, ягъни харам әйберләрне эшләсә, без анарга ачуланабыз. Нәрсә өчен? Аллаһ ризалыгы өчен. Ләкин ул кешенең үзенә түгел, үзенә, ул кешенең үзен яманламыйбыз, үзен мыскылламыйбыз, ләгънәт укымыйбыз. Анарга ачуланабыз шушы гынаһны эшләгәне өчен, Аллаһ ризалыгы өчен. Аны аңлашыламы, юкмы? Монда менә ничек дип әйтәләр? Ничего личного. Конкретно Аллаһ ризалыгы өчен син ачуланасың анарга. Менә бу мактаулы әйбер була. Ләкин көндәлек тормышта, менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә дип әйтә? Ла яхиллу ли муслимин ан яхҗура ахаху фаука саласати айям. Мөселман кешегә ди, дөнья өчен ди, 3 көннән артык ди, бер-берсенә ди, ачу саклап, бер-берсеннән читләшергә ярамый ди. Ничек итеп читләшү була? Менә шулай киләләр, каршы очрашырга. Менә шулай бер юлдан киләләр каршы, бер-берләренә ачуланганнар әйбит. Фаяриду һәза ди. Буса да ди анарга ди, аның белән очрашмаска тели, буса да очрашмаска тели, ягъни. Буса бу яктан китә, буса бу яктан китә, очрашмаска, күрешмәскә. Ла яхиллу. Халал түгел ди. 3 көннән артык. 3 көн допускается, рөхсәт ителә. Чөнки нәрсә бу? Адәм баласының хылкы шушындый. Ләкин 3 көннән артык ярамый. Күрешмичә торырга. Ләкин әгәр дә инде бу кеше рәнҗеткән булса, хаксызга, ул кеше инде аны бәхилләгенчегә хәтле, ул кешене Аллаһ Теала гафу итмәй. Аны кыямәт көне бар бит әле. Кыямәт көне бар. Кыямәт көнендә Аллаһ Теала, беләсезме, Сират күперен чыкканнан соң, Сират күпере чыккач нәрсә тора? Җәннәт. Ләкин җәннәткә кергәнчегә хәтле
bir şuşunday köpürçek var, köpürçek. Mene şuşunda Müslümanlar bahilleşecek. Bolsa indi cemaatdagi bu bahilleşu hakkında. Mene açulanu, bular bunu gaydi açulanu bu şeytanın türtüğü deb atala. Mene şeytan türte eden balasına. Yani nez'a deb atala. Türte hem vesvese bilen türte ulanı. Kıtırtıp türte. Mene eden balası dünyaga kilu bilen şeytan anın di yanına mene şuşlay kırsağına türte eken. Kırsağına türte. Yani nerse için türte? Mene bu benim azdıra turgan tagı bir eden balası tuğda debinde özünün indi eşen başlap jibere şuşlay ettirip bala tuğaç. Şundan yılap jibere. Ol şeytan ikigine kişige indi türte almagan birse anın Meryem aleyhisselam Oysa peygamberinin enisi hem Meryem aleyhisselamның indi ulu Oysa. İki kişiге gine ol türte almagan. Bütünsüne de türte. Hem tuğanda da türte hem ömür boyu türtüp tura. Buna Allah Teala nerse de beyte İnneşşeytane yenzâhu beynehum. El-İsra suresinde şunday ayet var. Bilesizmi neçik? Nerseden başlana o sözden başlana bitin, şolay mı? Sözden başlana. Allah Teala ayte "Kul li ibadi yaqulu lati hiye ahsen." Benim bendelerime ayt. Yaxşı, eng yaxşı bolgan sözlerini aytsinlar de. Kişilerge. Bir-birlerine. Eng yaxşı bolgan sözlerini aytsinlar de. Mine eğer de şolay Allah Teala koşayken kişilerge aytırge, sen hazır uylap karasan, etiğine, enine, uluna, kızına, hatınına tağında yaxşırak aytırge tiyiş bitin deyim sözlerini. Ne sözden gite o. Allah Teala ayte şuru ayetinin devamı inneşşeytane yenzahu beynehum. İnneşşeytane yenzahu beynehum. El-İsra suresinde indi. Yakulu leti hiye ahsen. Ne? 53. ayet. İnneşşeytane yenza'u beynehum de. Çünkü de şeytan de alarının de araların de bızarga tili. İnneşşeytane kâne lil insani aduven mubine. Dürüstlükte şeytan kişiye de açık düşman buldu de. El-İsra suresinin 53. ayeti. Şeytan tupturu mene şuşu kral aşa, açulanu aşa. Açulanu aşa edem balasın nişletirge tili, bızarga tili, araların bızarga tili. Mene ol el-adab el-adabu mene bu açu. Tağın ikinci türlü var söz. İkinci türlü. Allah Teala şolay Kur'an'da ana kullana. Busu ayz deb atala. Ayzun. Ayz. Ayz busu zurrak, açudan zurrak. Ayz ol açudan indi şartlarga yetişu bulabısı. Anlaşıldı mı? Busu adab el içkiyakta, lakin ayz bolsa, ayz. Busu indi açudan şartlarga yetişu, busu indi kray degen söz. Şuna göre mene şuşu oranda kişi özün tıyıp kalırga tiyiş. Mene busu eng ağırı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta leyse şedidu bis sur'a. Eng küçlü kişi de ol
Kireşçi kişi tügüldü. Mana kireşçilerini görsen eymi? Mana bit ringa çıkıp kireşeler nindi bilekleri onda yuvan muskul eymi? Ol kişi keçli tügüldü. Lakin de keçli kişi ellezî yemliku nefsehu gindel gadab. Açu vakitinde üzün tıyıp kalatırgan kişi en keçli kişidir. Mesela eğer de bir kişi, bir keçli kişi bir katı açulandı hazır eymi? O hazır tutada mesela istelini eğlendirip kalktı. Zu ağır bulgan istelini. Yaki lüboy ağır bulgan ayber. Bola keçli bitin dolayımı? Eli açulangan da tağın da keçarta. Türlü eyberler işlerge mümkün. Bu bilegi yuvan keçi var. Lakin o biraz bir nerse de beyte tanışlangaç. Mine kişilerdeki kimçilik kençik diye beyteler. Urusça. Minutная слабость değil mi? Minutная слабость diye beyteler. Yaki o mine nefesin tıyalmışa haramga kire. Слабость. Zor güçlü kişi. Lakin o слабость. Mine şu güçlü kişi açuğun tıyalmışa onlar sen birer ziyan işlesek kişi gaymi? Tanışlana da ahırdan eymi? Гафу сорай kat. Извини, брат, я не хотел, что на меня нашло. Elli miseler eytip etireymi? Mene onun için o indi mene hazır üküne o, en korkunç işlegen o hazır. Mene ol atala ol kişi keçli tügül, slabı kişi, özün tutal metirgan kişi. Mene özün tutal atırgan kişi, onu Peygamberimiz keçli degen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mene göre iki kişini bahasleşerler şunun halıkatı. Moyun tamirlari çıbırkı sabır şekilde bürtken, bitleri kızargan, mene niçik açını tıyarga irete Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mene de eytim memin sizge de niçik de bu kişilerge niçik tanışlanırga de. Min de bir söz bilem de, o söz bilen de alarının açıları bitecekti. Şeytan kitecek alardan. Şeytan, mene şu nerse koynayanda yüreğindeki teki kon koyni hazır. Şeytan bittirtti. Şeytan nerseden yaratılgan? Uttan yaratılgan. Ut bitinde kızdıra, şulay bit. Mene şu şeytanın tabiatı, mene şu onun edem balasına kirip bir katı kızdıra kişini. Kişinin akıllı tamalanağında ol vakitte. Nasıl işlegenin bilmeyi. Balaları bile de, hatını bilen de hatta mene açılangan vakitte kişiye rol artına oturga yaramay. O nerse tilese nerse işlerge mümkün. Yaki açılangan vakitte hatının ayıbı talak dibeyte. Bilesiniz mi talakның hükmü neçe kısıganın? Talak. Talak dibeytten iken sen hatının ayırdın. Eğer de sen hazır 3 tapkar alay eytirge yaramasa da redden, şeriatte ol yaram etirgan ayber ol. Bidgat. Lakin kabul etile talağı dürüst bula 3 tapkar eğer de irat açılangan vakitte talak dibeyttiken eyme 3 tapkar. Bu talak kabul hatının senin hazır 3 aydan soň bitti hazır giddesi olsa da bittin de şu o hatta seni ettin hazır onun o senin hatın tügül. Onlara ökünüp gaylany jimirdim diye otura. Bu bit hazır senin hatının seniki tügül. Çünkü hazır senani nikahlap da ala almysın hazır senani. Çünkü seni 3 tapkar ettin. Koy bir kişiler onları aklını izleylerinde, ol bit açılanlarını vakitte etken, ol bit ne şekilde, koşan eğitilersen ol talak umumen.
Мен ол кішілерге аптырайым. Мен аңлайым, ачу себепле ол кішінің бүтінней ақылы бүтінней егерде телеріп шығып неадекватныйға әйленсе, әйме оланың дұрыс, оны сана алмай. Ләкин ол өзін контролировать, ол ачуланған, шушы вақытта бетінде ол талақ айты. Мәселен, мен ойламайм, мәселен, бір кіші үйге қайтып кіреді, қатыны бек матур паршала, тәмлі ашлар пішірген, бәлішін пішірген, onlarsın aşap içip, temler, çeyler içip, da elhamdülillah yarar, ne? Yarar. Men seni ayrıyım hele deyip eytem mi? Şolay beyt. Birincikte akılga sıymıyor bu. Nek mene şol açılangan vakitte eyteyin dil kişan. Mene şoğa göre hazır bittiğinde şeytan nerse açılandırdı da ol maksatına erişti degen söz. Şolay beytinde maksatına erişti. İblisinin onun en zor maksatı hıyalı. İblisinin təxti, tron, təxti onun dingiz ortasında. Onarga o planörkını, o bütün sabraniyini jiyaş oşunda. Jinler kileler, şeytanlar kileler, atçut bilen, atçut. Kim sayın kim nerse işlegen. Bir sayta kilede min zina kıldırdım, bu gadetiye birdi, bir sayta orak içirdim, bu gadetiye birdi, yani maktanırlığa bir tügül. Bir kilede min irbile hatınına ayırdım di. İrbile hatınına ayırdım di. Şol derecede ol kıtırtkan, vesvese kılgan, şeytan, min irbile hatınına ayırdım, şol dereceye eriştim digeç, şeytan onu ayrım bir dereceye kütere. İblis onu kütere şoşunday. Demek hıyalı, şeytanın, iblisinin hıyalı, onun maksatı irbile hatınına ayırı. Şuna göre mine bu cemaat, bu açılanı, o bir vakitte de yakşı kalıp var mı? Yakşı kalıp baratırgan ayırtı var. Gadab. Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem İze gadibe ahadukum fel yeskut. Eğer bireriz açılansa deşmesin dey. Yani men tege hadisini aytып bitirmedim. İki kişi bitin bahasleşeydiler. Moyun tamınları tege kabargan, moyun tamırları yüze kızargan. Men bir söz bilem dey. Eğer de alar aytsalar dey, ol söz ne dey? Ol gadab açık kite alardan dey. Nerse oldu ya? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bütünümüz bileymi? Mene şol vakitte isten çıkarmaska gerek. Kişi bitinde var bir üzün üzü terbiyelerge teşi bitinde mi? Var mı idealini kişi? Bir kimde yok idealini. Bir kimde idealini kamil tugul. Şuna göre ol mene yazıp koygan gibi mene köz karşında bulurga teş. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Niçin eytebiz şuşulay? Ник şulay etirge koşkan? Taşlar bilen kovulgan şeytanның zararından Allah'a sığınam. Göresiz, şol vakitte biz anlayız. Demek açu, kilü, hem onun neticeleri şeytan bilen beyli. Şol vakitte de şulay etsinler de Euzu billahi mineşşeytanirracim de. Açu kilgen vakitte. No, ol bizning tabiatımızda. Lakin mene büyük sirek kişiler bula. O kişinin açuğunu da kitir almışsın, o kızmayda, o puşmay turgan kişi bula şoşunday. Ol mene özü, mene şolay yaratılgan o. Yuvaş mene şoşunday. Ol açulanmıyor birincilikte. Lakin eğer de kişinin köngülüne ol salıngan iken, mene şoşu vakitte onu tıyarga kerek. Allah Teala aytabit: "Fe'elhamaha fujuraha ve taqwaha." O kişinin de nefsine bozukluqni da, takvalıqni da saldı dey. Şuşunun ikisini ol kireştirge tiyiş. Kireştirge tiyiş. İmanını gıtıp. Eğer açığın kildiyken deşmedi. Deşme. Jingile bir mi, yok mu? Eyten bit mene şuşu knopkasını tapıp mene bırıp kına koyup bulmay bit ana. Robelnikni tege vurup ayttık, itken kebek söndürüp bulmay.
Lakin menä bu bir sebebi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Açını bitirir için bu birinci. İkinci, deşmeske degen. Çünkü sen o vaqtda нәрсе etkenini kontrolda tutalmıysın. Menä şuşa ayız vaqtında ayız açudan şartlarga yetişken vaqtda. Anlarsın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tagın bir kengeş bergen. Basıp turgan haligizde de açu çıksa de o'tirgizdi. Halatni o'zgartirga koşa. Состояниени. Nindigine menä ikinci jirge. Menä boya aytdım bit. Uramga çıkıp gitsin ey bit. Eğer oturmasın çıkıp gitsin uramga. Pусть не прохладит голову. Onun bölmede tavuşlandın iken ikinci bölmege çık. Mesela hatının senin arttan tağın yerip çıktı iken tağın isterge. Çıkıp git şu uram, o vakitte uramga çık. O bir tane artından da çıkarga mümkün. Uramga çık, mene şuşunda soğunasın da indi bir köp meder kirip yirip kiresin de ol da soğungan bula direkt soğungaç bitti baş işli başlay. Kişi üzüne beye bire anlarsın. Ol da üzüne uylap riha tukta min bit azirek kızıprak gittim artıqrak ettim bit ahırısı değil mi? Peki size şulay uylap tırsa bir gaybet bulayındı. Mene şuşlay anlarsın soğungandan soň kişi silerge tiyiş hem uylarga tiyiş. Açılangan vakıtta qazıga da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem qazı açılangan vakıtında hüküm etmesin. Belki açılangan vakitinde hüküm etse teki kişiden açığını alırga mümkün anlarsın. Bu sebepde baskan halde açı çıksa otursın dey, oturup açı çıkıp bitmese yatsın dey. Yani haletni özgert. Bilesiniz mi? Bu otursun degeç ol divanga barıp otursun da degen söz tugul ol. Jirge yakınrak, mene galimler şulay dep anlatırlar. Jirge yakınrak, jirge ne için mene biz başımızda da biter secdege koyabız şulay bit. Mene bizning naçarlıklarımız, bütün naçar energiyalar bütün jirge gitsin. İşte bu. Günahlarımız. Anlarsın, yüzüngning jirden yaratılgan ekenligini unutma. Şuşunu da iskep çırırga gerek şuşu vakitte. Hem indi cemaat eğer şuşu eybirlerini ütesen, demek sen ütesen, demek sen şol vasiyetini ütegen bolasın, hem senin de açığını demek açıdan aralanığı için demek sen sebeplerine kirişken bolasın o vakitte. Hem indi tağı bir sebep var, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de açıdan aralanığı için. Eğer de birerigizde açılansa, ol kişi nişlesin de taharet alsın de, taharet alsın. Salkın su bilen taharet alsın. Çünkü o bulay da kızgan bitinde. Yani taharet alsın. Çünkü şeytan uttan yaratılgan, şunu utna su bilen sündürebiz. Biz indi taharet alabız ne için? Allah Teala'nın rizalığı için. Şulay bi. Yani taharet ol mene şuşa bizning içki yağımızda bulgan mene şuşa necis pıçrak deb aytganda mene şunu sündürge yordam ete olanlar. Taharet alırga. Anlarsın koyda şeytan koyda açu şuşunda şeytan bula. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir mecliste şu biz bitinde aş meclisi deb olaybiz ekel şu. Meclis oturuşta bir yerde oturalar. Bir kişi Ebu Bekir radıyallahu anh'unu süge başlay. Irşa. Ebu Bekir deşmeyken. Ebu Bekir deşmey radıyallahu anh. Bu bunu tağın bir kat süge. İkinci kat. Anlarsın üçüncü kat. İkisinde de Ebu Bekir deşmeyce turgan Peygamberimiz şunda otura. Yılmayıp otura. Lakin üçüncü tapkır teki kişi Ebu Bekir'ni sökkeç, Ebu Bekir şıdı almay, ol artıgın aytmay, ulanlarga cevap kaytara.
Жауап кайтара ничек? Ягъни күпме ул анарга әйткән начар сүзләр инде. Әбу Бәкер анарга кайтара. Бу гөнаһ түгел. Бу гөнаһ түгел. Әгәр дә бер кеше сиңа әйтте икән начар сүзләр, анарга шулай җавап кайтару шул ук рәвештә җавап кайтару гөнаһ түгел. Аңлашыламы? Ләкин арттырып җибәргә ярамый. وَإِنْ عُوقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. Әгәр дә сезгә берәр кеше җәза бирсә, берәр нинди авыр сүз белән, авыр эш эшләсә, ул эшләгән хәтле анарга эшләгез ди. Ләкин хәерлерәк алай эшләмәсәгез сабыр итеп гафу итсәгез ул сезнең хәерлерәк ди. Шул вакытта Әбу Бәкер анарга кайтара башлагач, җавап бирә башлагач, Пәйгамбәрбез тора да мәҗлестән чыгып китә. Әбу Бәкер аның артыннан чыга. Эй Аллаһ илчесе, әлләзи ачуландыгызмы ди. Әллә ачуландыгызмы ди. Әйе ди. Ачулану. Мин күреп торам ди, күреп тордым ди. Сиңа теге кеше сүгә башлаган вакытта сүккән вакытта синең урынга Аллаһ Тәгалә бер фәрештәне җибәреп, синең урынга аңа җавап кайтарды ди. Ләкин син аңа җавап бирә башлагач фәрештә күтәрелде ди, аның урынына шайтан төште ди. Аның урынына шайтан килде ди. Һәм мин шайтан булган җирдә утырмыйм ди. Пәйгамбәрләр шайтан булган җирдә утырмыйлар. Хәтта бер вакытны бу монарга мисал гына бер җирдә туктап, ял итәргә туктагач, алар иртәнге намазны вакытында укый алмыйлар. Пәйгамбәрбез сахабалар белән инде отряд белән. Кояш чыгып инде күтәрелеп, кыздыра башлагач кына шулай уяналар. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, бу җирдә намаз укымагыз ди. Чөнки бу җирдә шайтан кунган ди. Ягъни намазга йоклап калган җирдә инде шайтан куна торган була. Һәм ачуланган җирдә шайтан, Пәйгамбәрбез шуңа күрә чыгып киткән. Әбу Бәкергә әйтмәгән, ул әйтмәгән Әбу Бәкергә, ник син анарга җавап кайтардың дип. Дәшмичә утырырга идең дип. Сиңа гөнаһ та димәгән. Гөнаһ түгел. Ләкин әгәр ике кеше тотыналар икән, низаклашырга, талашырга, ул вакыттан да шайтан була. Шуңа күрә нәрсә дип әйтә Аллаһ Тәгалә, менә бу аятны язып куегыз. Әл-Гимран сүрәсендә 134-нче аят. Бәлки мин аны әйткәнем дә бардыр. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әлләзина юнфикуна фис-сарра'i вад-дарра'i", алар рәхәт вакытта да, авыр вакытта да садакалар бирәләр ди. "Вал-казиминал гайза", таныш сүзме гайз? Нәрсә ул гайз? Ачу. Алар ачуларын басалар ди. Ачуларын басалар. Менә бу Аллаһ Тәгалә ярата торган кешеләрнең сыйфаты. Алар рәхәт вакытта да, авыр вакытта да садакаларын бирәләр. "Вал-казиминал гайза", һәм алар ачуларын басалар ди. Ачуларын басалар. Үзләрен җиңеп. "Вал-гафина анин-наси валлаһу юхиббул мухсинин", һәм алар кешеләрне гафу итәрләр ди. Кешеләрне гафу итәрләр. "Валлаһу юхиббул мухсинин", һәм Аллаһ Тәгалә яхшылык кылучыларны ярата ди. Мухсинин, алар җәмәгать булай әйткән вакытта яхшылык эшләүчеләр, ләкин аның белән генә аңлатмасы аның белән генә бетми. Мухсин ул Аллаһ Тәгаләне күргән кебек гыйбадәт кылучы дигән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Җабраил фәрештә биргән сорауга "Ма хувал ихсан" дип сорагач, ихсан
ул булай тәрҗемә ителә яхшылык дип. Ләкин Аллаһ Тәгаләне күргән кебек гамәл кылу, Аллаһ Тәгаләне күргән кебек гамәл кылуың, начарлыктан тыелуың һәм изгелеккә өндәвең, изгелекне эшләвең күргән кебек. Бу ихсан дип атала, мухсин. Аның сыйфаты мухсин. Менә бу 134-нче аятта Аллаһ Тәгалә ачуларын басырлар дип әйтә. Кемнәр сыңалар менә шушы кешеләр? Ул җәннәтти шушыларга әзерләнгән ди, лил муттақин, тақвалар өчен әзерләнгән ди. Менә шушында 134-нче аятта Аллаһ Тәгалә тақваларның кемнәр икәнлеген әйтә. Алар рәхәт вакытта да, авыр вакытта да садака бирерләр ди, һәм ачуларын тыярлар ди. Вал гафина анин нас, кешеләрне гафу итәрләр. Валлаху юхиббул мухсинин. Һәм Аллаһ Тәгалә шушы ихсан кылучыларны ярата ди. Димәк, карагыз, Аллаһ Тәгаләнең безне яратуын теләсәк, нишләргә кирәк? Менә мухсин булырга, шушы аят белән гамәл кылырга кирәк. Менә инде шушы аятка бәйле булган бер кыссаны мин сезгә сөйләгән идем. Бу Гали ибн Абу Талибның бит инде ике улы була бит инде, Хасан белән Хусейн. Хусейнның улы була Гали исемле, шулай ук. Ул инде бабасының исемен ала. Галинең улы Хусейн, Хусейнның улы Гали. Анарга кушамат бирәләр Зейнул Габидин, гыйбадәт кылучыларның, ягъни зиннәте дигән шушындый кушамат бирәләр, Зейнул Габидин. Менә ул тәһарәт алган вакытта хезмәтче кыз кол була инде. Кол. Аны тәһарәт алган вакытта комганны төшереп җибәрә дә битен менә шулай тырнап алам инде, шулай иттереп. Яралы инде. Көрәсез, бу кыз менә шушы аятны белеп, шушы хезмәтче әйткән тиз арада гына нәрсә дигән? Вал казиминал гайза дип әйткән. Ачуларын алар басалар дигән аятны укыгач, бу әйтә, Зейнул Абидин әйтә, мин ачуымны бастым ди. Менә ул гыйбрәт. Коръән белән гамәл кылу ничек була? Коръән белән гамәл кылу, тормышка ашыру, ул моментально. Ул бераз вакыт узганнан түгел. Шунда ук. Мин ачуымны бастым ди. Аннар әйтә, дәвам итә. Вал афина анин нас, кешеләрне гафу итәрләр ди. Әле бит ачуыңны басырга гына түгел, гафу итәрләр дигәч, Зейнул Абидин әйтә, гафауту анки, сине гафу иттем ди. Дәвам итә, валлаху юхиббул мухсинин, Аллаһ Тәгалә ярата яхшылык кылучыларны дип, бу аятның ахыры бит инде. Анти хуррун ливаҗһиллаһ ди. Аллаһ ризалыгы өчен ди, син ди ирекле ди. Менә шуның белән ирекле, ягъни иреккә җибәрә. Кыл бит инде ул ирексез, булай иреккә җибәрә. Менә бу җәмәгать, менә изгеләрнең кыссаларыннан булган әйбер инде, гыйбрәт. Шуңа күрә адәм балаларына Коръән менә укып кына түгел, Коръән белән гамәл кылырга икәнлеген онытмаска кирәк. Коръән белән гамәл кылырга. Менә Аллаһ Тәгалә шулай әйтә, Шура сүрәсендә, Шура сүрәсе 37-нче аят. Киңәш сүрәсе. Аллаһ Тәгалә әйтә, "Валлазина яҗтанибуна кабаирал исми". Алар кемнәр? Мөэмин мөселманнар. Шушы тәкъвалар. Зур гынаһлардан читләшәләр ди. Вал фавахиша, һәм фахишлектән. Юк, 37-нче аят, 37. Алар зур гынаһлардан читләшәләр һәм
fahişlikten çitleşelerdi, bütün fahişlikten açıktan açık işlenetirgan hem yaşırın işlenetirganlarından da bütünüsünden yani fahişlik değil, bozuklık degen söz indi. Çitleşeler ve ize ma gadibu hum yaghfirun. Eğer de onlar açılana kalsalar, onlar gafu itelerdi. Gadibu hum yaghfirun. Allah gafu itelerdi. Şura suresinin 37. ayeti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ol her vakitte özü için ol 3 almay turgan bolgan, fakat 3 ala kaçangına 3 jaza bergen vakitte eğer de Allah Teala'nın dini hakkında söz baratırgan bolsa, anda indi ol yol koymayı bir kimge de. Çünkü eğer de bir tapkır yol koydun eken, ol vakitte kişiler yumuşaklıkını sizip alalar da, anlarsın. Şolay adaletsizlikte de gayıpliler onlara kişinin. Hem bozuklık kite şundan, korrupsiya kite şundan son. Mine şuna göre, mine bu açulanu bütün yamanlıkның başı dep sanala. Açulanu üzüngni tıymav. Açulanu arkasında. Mine hatta birisi ne bu indi hazırgisi vakitte maşinaga bir malay bir kişinin yanı maşina koyup koyada ol neçe yaşlık bulatırgandır indi. Kodak bilen olanda kıra. Kodak bilen kırgan. 2 yaşlık bulamindi o 2 yaşlık. Mine bilesizmi? Bala kadarlama illa maşina. Bala biteyme. Lakin Allah Teala ite karagız. İnnema emvalukum ve evladukum fitnedi. Sizning balalarınız hem sizning balalarınız, sizning malınız hem balalarınız fitnedi. Malını birinci etken. Mene şol vakitte hazır, şol kişi malayının kırganın körüp, olanın barmağına tege ne? Kıymi. Barmağın kıynagan. Aya kız olup bilen indi, aç olanı bindi. Malını yaratı o. Balasını da yaratı o. Lakin mene indi ol anlarsın, anın barmağına ziyan kileni çıktır. Barmağın kiseler anlarsın. İnfeksiya ketip mindi mene şuşula ettirip. Barmağın kiseler. Bu nerse? Gümürlük nerse bu? Gümürlük ökünüş. Maşına nerse o? Ele iteler anda o men seni yaratam dep yazgan bolgan dep eti men seni yaratam dep nasıl yazgan bolgan dep. Mene bu bik zor indi tege ökünüç indi etkenim de var. Şolay birse maşina bilen kelip toktay. Kıçkırta indi kıçkırta haman açmılar. Indi zor ağır indi ne. Kapka indi bay kişinek indi. Ama açmılar da açmılar. Şol vakitte indi kızı yigirip çıga. Indi mının sıngı çikke jitken bola mene bu. Agayız mene bu. Agayız. Şunday şartlarga jetişken kapkany berip kire juyubu bilen. Dege kapka indi kapka yanına kelgen bola kız. Olana berip uçura kapka bilen. O kız isen kala ahırsı indi. Lakin yaralana indi. Ziyan köre. Cemaat eğer de mene şuşunda hazır kirip şuşu kızın eğer taptatkan bolsa bitinne. Mene şuna göre açu vakitinde bir nindi karar da kabul etirge kerekmi? Kişi turunda umumen načar uylarga da yaramay. Hem sözler de silerge yaramay, bir nerse de işlerge yaramay. Bu bik zor ökünçlerge alıp keletirgan aybir indi, günah. Şuna göre Allah Teala bizni özü koşkança Kur'an'da özü öğretkençe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasiyet kılgança şu ayetlerini, hadislerini kullanıp bar bizga da özü bizni terbiyelerge, hılıklarımızı görkemlendirge Allah Rabbimiz nasip etseydi.